السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جوده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. الحمد لله. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur ki mara jalur Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba angkata hadir dalamnya ia undang kami nama barakai. Sikira-kira akatata pada mailok pasilan nerengi sempajang Allah pereng pitarata. Rimuka puran nari papole Pakkasiya puasai siulak kaleku memuare sininna amalata amalak madeceta natarimai kung Allah subhanahu wa ta'ala nato salama rilino makuto paro asalama ketamatu yasrimun rinna kung Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat na niya papasalama laurina bitta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yatiwirat kilalang asalamakan. Nabi yang mencaji akka cueram madeceng. Nania Nabi yatimpakan ni surga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan barakatna solawata, barakatna papojita na indringi pamase na waddingi uruntu matu syafaat nania patulun na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dek panasiaga itana labna Allah perang taun riolo.
dilalan na yasoy riut tamay si aso allapereng aso amardekangan na idi umat salangit baik rakyat makuto paro sininna pamarentay na masidi tepe kepada engkau pakaraja pun Allah Ta'ala nasaba ada-ada Allahu Akbar idi mi puang maraja idi mi puang makuasa nasaba dek me megaga kala rajai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala puang maraja akamasiri atanna puang isepang kau kena atanna mapamula gau mabicuta letu rigau malupota ya regade naitai mata Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd mapacingi pun Allah Ta'ala wapancajiyangi lino lalisa wapancajiyangi langit masusunge dan niat na belo-beloi nasabak majuta-juta wetowang macora papa riwan niya ulam macaya mencaji lampuri atanna pun Allah Ta'ala dek gagam mulen mebui pada padan nak koromai untuk tajangi wisininna alanya na pancagi ngaki mata aso pun Allah Ta'ala untuk sapai dal halalata magar tasadi papenadita benengi petami bawang mataru-taru nayyakiya pun Allah Ta'ala maraja akamase gangkanna naresiki sula matapa sarekuang menginamanya mapapenadina rupa tawe nayyakiya magira rupa tawe na de na lepas suju irupan dari Allah Ta'ala tomakwero tajengi mi bawang pacalan na Allah Ta'ala mayro toki yare ganatiyaki natiwi ki matu riya pimalumpa-lumpa na Allah Ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd la ba'ni ra'ulir ramadan yamitai yamanan na pangkau kemadicita makoto parupai mang pangkau kemajata arogi ngapaha napunai to pasia-sia ingiwat punnari lalanna ular ramalang asasekan ale napunai to mapalebbi-lebbiye denia ribeleyangi to simata mamatu-matu engi lalanna ular ramalang musalai tongan ni ular ramalang malebbi rigau angkan na yawan niye to pada angka mo pamadda jeki papole pakkasiwiyang angkalala ular ramalan ulam malabbi sabbi wi sininna amala madecetta dan niya lollo yi sininna amala majata na manguluwangi ripong Allah Ta'ala na sabat teke amala madecetta arogi ngapaha asajura paha to tetatanyengi puasai dek na lupa pole pagkasiwiya puasay ripong Allah Ta'ala gangkan na napapada-pada mo yung ular ramalang si bawatan niya ular ramalang nasaba ular ramalang mamadelad bate na mailok pada cengiki gangkan na natimpakan ibaban na suruga nekia idi miha cia mutamay ular ramalang natikengeki bali marajata yan narito setange nekia idi miha maelo malipasangi pasiona setangi ular ramalan ulan mapacing ulan nataroy pong Allah Ta'ala untuk loloy sinin na dosa-dosata ulan malabbi natalay na bitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulap pamase na niya ulap papenyamang nanigi-nigi matong-atong papole pagkasiwi yarilalan na majapu naritu matentu ni riyamasay ripong Allah Subhanahu wa Ta'ala upapaha alabang paha asaju asarang paha dan niya asokinin nawang paha maraja pahana punay tomakasiwiyange dilalan na ular ramalang ligaw angkana pasukui puasana dan niya tarawena na dek gaga pamalena sangadin na surga pamasena wallahu subhanahu wa ta'ala makri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina sha'imun
فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلن يدخلوا منه أحد. Betuanna Majapu angka babanna suruh geria senge arrayan pada naula mutama papuasai mati ria serimun rinna pengala ta'ala tegamanan ni papuasai maka di pengala ta'ala tegamanan ni papuasai aganak ketetong manan na papuasai mutama risuruga nareko pada mutama manan ni papuasai ritutu ni ritu nadek nagaga wadi mutamai sangadinna papuasai. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Acilaka ngepaha, asola ngepaha, asajura pahanan niya abinasa ngepaha, napunay. Tau pasia-sia engi wattun narilalanna ular Ramadan. Tau si matamam matu engi tobaka ngi dosana. Nasan nyiro kapang alena, maelo tuwa batu mananungang rilebo na iya dino. Makkoyro. Natepam mi alena, beri api malumpa-lumpai na dek na panat dingiwi na piga umanan ni anu na cecip ng Allah Ta'ala na lulumanan ni sinin na papesangka na tupanglitay na luta-luta manan ni sinin na amanan na tumaparentay tenang kalinga pangaja paduay pajajiyang na tenang jampangi papatalinga pada orwanes salan na nareko ijalokan ni anu madeceng majapu hawa nafsun na minapinre nareko ipesangkai gau maja na sammi alena ipakasiri na'udzubillahi min salik tau makkoy rosipa na talinga meman ni makkoy toba meman ni makkoy sesek meman ni aleta yasoy paterri meman ni matatta toba kan isinin na atas salatta yari gadosa talori pong Allah Ta'ala dan niya pangulo meman ni rupat dari pong Allah Ta'ala na dua mitut tajaki yan narito suruga na niya naraka na iya kiya muabokori suruga rilino tega ni masumpa jam mabonga-bonga bahkan si mata makele miriagamana pong Allah Ta'ala makan rememan ni parembolokmu baca meman ni pajapimu taro meman ni masa ulimu nasabak naraka tumuoloy api malumpa-lumpa muonroy tepa salo dara na niya salo nana muonroy nanginan niya iyato na rominong nasabak binami iblis muturusi jadi sibawa na matama rinaraka patsalan na pong Allah Ta'ala makari pong Allah Ta'ala rilalan na ako ramalabiin walaqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun majapuna risari irlalan na naraka maiga pole ribangsa jing na niya rupataw nasabab punay ati na de na paket pahang punay daculi na kiya de nang kalingangi punay mata na de na kitangi na niya driagamana ung Allah subhanahu wa ta'ala narimakuan na naro paday olok-kuloe yan naro menang tau takkadupay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd ulang ramalan ulang mapacing ulang mabaraka ulang pamase bahkan ulang aso kininawangan na idi umas talenge enarito tau matapoe nasabat tampu isiagay egana deceng neiya kiya ang kanirotam masaile mengucapkan selamat tinggal orang yang beriman atau tidak mengucapkan selamat tinggal orang yang sudah tarawih atau tidak mengucapkan selamat tinggal orang yang sudah menyumbang bersedekah ataupun tidak dan niat mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang pernah bertaubat ataupun tidak narima kawan na roh ilalan na iya asway ang kanikma pacing poleri dosata nasabak purana ritobakan ilalan na ular ramalan na iya kiya ajak lalo na umpori na wanawakta ajak lalo na umpori papanedita makada laba ni ro ular ramalan tarotoni upalado amalak madecekku nasalai ular ramalan tarotoni usalai pakkasiwiyak kulari pun Allah Ta'ala magboko ni ro ular ramalan
tarotoni wabbokori sumpajakku ia asoy tomaleppe na taroni uleppe pakaian sumpajakku taroni upulappe pakaluku taroni upalappe pasiona setangi na wewe si bawa papole adorakang ripong Allah Ta'ala ular ramalapai mapasi na tumebu amala madeceng ate kak bangsa na yay dek sisa wadin na pake tomisangengi ale na saleng yare gato matappe nasaba siaga mua egana melo rapi ular ramalang ne kiyatan na lorang ipong Allah Ta'ala siaga mua egana selesura siaji salata melo rapi ular ramalang ne kiya mate leliri pamasena pong Allah Ta'ala amate ngenge dek natanga poleria sogikan na rupa tawe amate ngenge dek natanga polerito matandre pangkana amate ngenge dek natanga tau sogi yare gakasiasi amate ngenge dek gaga na pasanga di pong Allah Ta'ala maelo ki yare gatia ki pasti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ya mananna ummae angkamana pagangkan na wattuna narik kunarapi ni wattu amatenganna majapu denna wadding itunda na detto na wadding ipagatiri akan tiba masanya akan tiba waktunya kita akan menghadap nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala narapi wattuna calale tak matu mangolori pong Allah Ta'ala narapi matu wattunna calale ta rilalat kuburu narapi wattunna mangan roarroki riolona pong Allah Ta'ala makadai pamatana to panritata khosiral musawwifun rogi wito mapatta jenge sajo ito mapattempoe sapuripadai to mamatu-matu maka dito riolota ajak mu patajeng ijama-jamam murimatuna bajanna sangadinna dan niya mampana nasabab padek matu ipadek mamatu-matu ko baja de bajanna sangadi-sangadinapai mampana mulempai balemu muteke dosamu muabbowongi asajuremu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd iyai as-soy asso kini nawangan na ili rupa tawe nasabak purana ritegang hawa nafsuta poleri andrewe na niya inungesi ulat kalepo na iya kiya naharangat to siki pangala Ta'ala mapuasa sarekuam mengiripaso cinata manday na niya minung yakepaha manya mengiwi papenya mahalala na pangala Ta'ala iyay asso asya mamangata ili rupa tawe dena sariki pada siat dampeng sarikuam menginato pada matama risuruga pamasena kung Allah Ta'ala makuto para rakyat naniya pamarintay anak sikolay na gurunna baynewe si bawalakkenna anak elaw rito matuanna nasaba yamanan na purari rampiriasa namoni maelo ki mutama risuruga neyakiya temakasing asisong pungat daripada tarupa tau pada padanna lauri pamarentata lauri padatta rupa tau lauri gurutta ribalibolata risongkul lolota terutama lauri tau duae pajajiatta jangan harap akan menghadap mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala iyai asay naripakasing ito ni asisong pungat lauri pang Allah Ta'ala majappu idi ngatu tau senang tau aso kinin nawa ilalan na suruga pamasena pong Allah Ta'ala agi ricinnay yato naro ang kasilalona yakepaha onrongat tari suruga riebu ipoleri salaka ulawangi nan niya batu-batu poleri inta jamaroen Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd naniya acilaka ngapaha naniya abinasa ngapaha napunay to pasya-sya ini wattun nardalan na ular ramalang gangkan na di na mailok mapuasa atatatang puasay maka din nabita man aftara yawman min ramadan fi ghairi rukhsah rahhasallahu azza wa jalla lam yaqdi min anhu wa in sama dahra kullah betuanna
nanigi-nigi tau de na puasa sesod lalan na ular ramalang na de gaga halangan na majapu na de na pada namun ni mapuasa isi taong dilalan di saliwan na ular ramalang makoto paropay mang tau mapuasa isi ulat kali lalan na ular ramalang nekiya de na pasui sa na majapu na de na tarimi pong Allah Ta'ala puasata makri na bitta syahru ramadana mu'allaku bainas sama'i wal ard la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Na iya puasa ramalangi tagattung iri palawangan na linoy si bawalangi na de gaga patarakai sangadin na seke pitarai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Iya yasoy di palawerang iri orang nuttari sesena pong Allah Ta'ala na tumadapungat tu si pulong padatta umma sallam mengarangi dosa daripada tarupatau ribalibolata risompulolota risikampota terutama lau ritau duai pajajiatta ia tone wattue saisa tau dena ulet tahan ni kasi assi babuhan lalengatinna dena ulet tahan ni uwaina matanna nasabak mempomanan dari paringaranna lauri duai tau pajajianna lauri anakna ya rega lauri anak darana nenia lauri anak buranena makoto paro maringarang lauri benena lauri lakkaina ya dee nulemera isi raga-raga riwattu mabarakae nasabak saisakna engka nirisuri pamasena pong Allah Ta'ala nasabak mapokoy Bapak Ibu sekalian tenri sapa to biasa ingi calai to matuanna na inappa na salay gangkan na lisu pakaryawa ito matuanna na iya mo maiga lalo anana mapokoy lalo riolo tudangan na tamilaw tabi bahkan engka tau engka ana na eway mapangiwang tumatuanna na eway makarakara tumatuanna na eway mapangadilat tumatuanna bahkan engka lalo anana makukoy nagere ito matuanna nasabapuran na engka ijanciangi na de dialangi paddi paati kasi lapot tumatua paddi paatin na kasi lapong hindo paddi paati kasi lapong ngambo nareko makkoyro ampi kedona idi ana gangkan na biasa na tekang ati lapot tumatua makkada benengi waddi koryuna dolo ninapari patu paimang deta ko unomu nataro padina ati lapot tumatua anak paha adorakang paha petap paha atinna dipangajari teneng kalinga si nattasi tenne pegau na pegau si temalaku laku si tanrana anak cilaka maka di Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma purana pattu puammu makkada ajak lalom wasompa dilanna pung Allah Ta'ala dan niya apede cekurito duai pajajiammu nareko matoni salah sedinna yari gana dua ajak lalu mupodangi ada-ada ajak lalu mu gerak-gerai ajak lalu mu jorok-joroi nasareko kodangi ada-ada malebbi makuni ropong Allah Ta'ala makadaki bawang laurito matuatta temaka dosata untuk pasiha nareko igerak-gerai ijorok-joroi desengi tomatua hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dai to riolota runtuk mo itu lampu to madorakai rito duai pajajianna neki lampunna milampue betuanna dek gaga barakakna jama-jamanna yasoy mancaji pajaba mapunai pangka matandre neki manareko madorakai rito duai pajajianna baja sangadie pangkat itu bisa hilang, jabatan itu bisa hilang. Itulah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Riona pung Allah Ta'ala tagattungi ririona to duai pajajiatta.
gelinna keduai pajajiatta termasuk itu gelinna pong Allah Ta'ala. Tai ngaramoga an rasa-rasanna indota. Tai ngaramoga an rasa-rasanna indota. An rasa-rasanna ambeta diwattu na tampu ta asra ulang itana. Simatam mangidangi kasi indota. Masalah salah jokana. Anrena temasipa. Inunna temasaudekana. Tinrona temanyameng. Ligau angkana si mata tampuki. Ninapaki na jajiyang nasabaan rasa-rasa papenadin na kasi lapong indo. Magani kasi sesana lapong indo ta. Beneng irita perjuangan naryasang ito matua. Magani papenadita. Narekorita sesana to duay pajadiata. Indo ta. Ambe ta. Temak kada aso, temak kada wani. Yang penting untuk naperhatikan ni anak-anak. Temak kada aso, temak kada wani. Yang penting manre kasih anak-anak. Temak kada aso, temak kada wani. Yang penting susui anak-anak. Nek kia maga ni makokoy. Tojo paatin na anak makurang ngajar rito matuan na. Rioli de neng kalingay. Neng kalinga de na bali. Rioli nadje temang kalingay. Maga ni kasih sesana keduai pajadiatta. Narik kumailo ki na jajiyang antara rumah sakit dan nia kuburu. Yang penting mailo na pasalamai anak-anak. Maga ni sesana indota. Maga ni sesana ambeta. Narik kumailo ki na pasumi tatajang rilebo na iyelino. Ibu tidak mengharap apa-apa. Bapak tidak mengharap apa-apa. Ibu dan bapak hanya minta dihargai dan dicintai. Wahai ibundaku, wahai ibuku yang tercinta, panjangkanlah umurnya ya Allah. Oh Indo, kiat damponi kasih iya anak tak. Tongen ni rumah kokoy maluppo na. Wisen leku kasih maluppo na makokoy. Tapi uharap Indo, dek gaga wedding urapi assalamakeng sangadin na to duai pajajiata. InsyaAllah dengan parilodonganna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Makedai pakelonge. Paddi papale narekko anak biu-biuki. Paddi papale kasih narekko tau biu-biuki. Malasa tenri guntungka. Mate tenri walu. Riwalu sidang uti. Dilem sigang kautu. Nakai si bawi. Engka sinasesa bawi. Narisari si ritempo nan resi bebu. Engka sinasesa bebu. Ditaruh si dipalat limay. Soengi nadenne. Gangkan na naluturang manang angin. Jadi, idi. Engka mo patuduay pajajiata. Nasariki si matamapede ceng rito duay pajajiata. Ajak kiaman na. Maylo mo piki mi taryasang ito matua. Jangan sampai. Maylo mo pi mi tay rupa macayana to duay pajajiata. Ni kia dek ni gaga. Ajak kiaman na matu. Napay mompo asas sekengaleta. Ketika orang tua telah menghembuskan napas terakhirnya. Napay mompo asas sekengaleta. Narikode ni gaga to duay indota. Deni gaga to duay pajajiata. Deni gaga indota. Napay mompo asas sekengale. Narikode ni gaga ambeta. Baru timbul rasa rindu ketika takbir menggema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Indo, tega ki kasih Indo. Maelo kami taki. Tega ki kasih Indo. Mudane ka. Maelo kami tayo rupa macayata Indo. Ambe, tega ki kasih ambo. Mudane ka. Maelo kami tayo rupa macayata. Melo mo pamita ki. Sasani aleku. Riwat tutuota. Pura ki ugarra-garra. Pura ki ujoro-joro. Napayu panadingi sasakang aleku. Nasabak deni gaga Indo. Deni gaga ambe. Makasih boleh-boleh na. Idi nasalini dasangnya itu matua. Makarimun rinna purata masumpajang. Ripuada ni makada. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nasabak namo maga bateta masumpajang. Namo maga bateta matahajud. Nekia madosa kilor kedua pajajiatta. Jangan harap akan mendapatkan
rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka si boleh-boleh na sebelum masuki cinampe yare gama molo kimatu ribolata ampai ijarinna tomatuwatta nariko ang kamu pito duay pajajiatta marilaw lalo kakasilaw riidi ampai duay jarinna to pajajiatta ampai ijarinna indota ampai ijarinna ambeta na angka ki madampeng insyaallah nariko angka ki milaw adampeng mudah-mudahan angka mana nginadampeng kung Allah Ta'ala sininya dosa-dosata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Upi minasa tutu ikatobaku, nasaba dua telu papasam makare. Riwatu pada purata pasilenereng isempajang ala para pitarata. Majapu aga, angkan itu iblis, angkan itu onro marwa-ruana tawe. Jadi natala ni anak guru na iblis napasandra irlebo na iye tanay nasaba lappe ni pularipasiona sitangi aga na padalaw na riyonrong arwa-arwa sa kengi pada tiwi ibalu-balu na ang kabalu angwang ang kabalu sekke ang kabalu seriati atakaboroken ojiriale aggaw bawang ceko-ceko nan niya ada sia-sia aga na poli na pangalie pada maliwi balu-balu na iblis yan narito. Nomoro 7 na iya nguway naliwi sa isan na tosogi na iya seke naliwi sa isan na pabalu Nomoro 2 na iya seriati naliwi sa isan na topunay padisengan. Nomoro 3 na iya atakaborokan naliwi sa isan na topunay pangka. Nomoro 4 na iya pajiriale naliwi sa isan na tomakkamalae. Nomoro 5 na iya agaw bawange naliwi sa isan na tomaparentay. Nomoro 6 na iya ceko-ceko naliwi sa isan na tomapagtu bicaray. Nomoro 7 na iya ada-ada sia-sia naliwi sa isan na makunraye. Na'udzubillahi thumma na'udzubillahi min salik. Aga na si matatsawa na iblis ligaw angka na mapalepa na sarataralan ni balu-balu na nekia tongan ni roha angka ki mali balu-balu na iblis na sabari na tumadosa yare ga tumadaraka bito duay pajajiatta madoraka ripong Allah subhanahu wa ta'ala iebara ilasa angka mana paburana maka dinabitta sallallahu alaihi wasallam likulli dawa'in dawa'u wad dawa'u dhunubil istighfar sininna lasay ang kamano paburana na iya paburana yare gapabisana dosay nya narito istighfar astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik maka dai toriolota na iya paburana lasay ala kiteba aju sabara kemudian takerra inasara piso tareng ati na inaparipatoppo ria seena api sumange teppe dan niya ripasinasui ura aju ikhlas icampuru toy gella cening ati narinasu nasaba akal itutu narisampo ringe nasaba tan resiri ajagai na ajak ng kaboloy lima at kaborokan. Nalepo imewa seriati. Nalepo ichichapad diati. Narekomailo ni minungi paburay. Tayinungi nasaba at dampang ripong Allah Ta'ala. Dengan kalimat, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Narimakuan na naro. Sumpe ni may ito pada sumpe. Nato pada makkato nato nangang rilopi asan nangang ati. Nato sumpo caddio rio nasalay ada-ada adorakangeng. Natulla iriwanua pagkasiwiyange. Magtukong nasaba amala madeceng. Mabise tau magkalubalang nasaba tepe na mamuare. Nato salama laloy bombam marajana linursae. Temaka makana ahira. Nato salama laturi suruga pamasena kung Allah Ta'ala. Na indring ipamase na dampangimanang sininna dosa-dosata kung Allah Ta'ala.
Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق الوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة ووهد صفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sini tomato malabik ko sila suruh malabik ko ang kahadere. Pada loni main atau pada engkaki pada siadam pedampengang. Pada sikatan ni jari kepada majama
nangka kimadampeng mamuari sini nadampeng eta natarimai kung Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pribadi dan keluarga melodampe kalori di imanang nareko ilalanna atutungetta ilalanna iya kampung dusun keling desa Jampulo nareko engka dadaku tapasala purtiwi tasik ke atita papenadita tersinggung atita madampeka lau maraja dan nia saya mewakili keluarga saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.